maundu ma muthemba ucio ndina umwe wao na madam uge na ha neho mundu declare interest ni go declare interest yo twakinya hau ugo. Madam Jacinta Ngure, karibu sana. Asante sana. Uhoro wa matuko? Timoru. Karibu Kirerembe. Ni ngatho muno. Na ni kuona mweke uyu wa guka guku niguo twariririe horo wa githomo. Karibu sana. By the way, Madam Jacinta ni member wa task force yo ya guthurima maundu ma githomo na ni mwarimu munene wa cukuru wetagwo Mary Hill Girls School. Cukuru yo hitoka kuhituka. Tuna madam uge wetagwo Jacinta Janet Muthoni Ouko. Oh no, gumura ni go declare interest. Karibu sana. Thank you. Ora matiko. Ni mwega fiu. Do interest ile go no kore buge standing order sugar. Okoro we na interest yaka odokabo ka declare. Interest ni yako ni ate to thoma shukuru muna Janet. Na tware students organization name yetagwo Muso. Moi University Students Organizations. Na ndamu ike irie kura tena muno. Thank you. Karibu sana.